Kapitan Inteng! Ala, aginom tayaw. Ando ti kwartak. Ibusan tayaw. Ay, katwa na, Jeff! Jeff! Aw, apay. Papaayaban na ka ni Kapitan. Sino ang kapitan? Ni uncle mo ang Kapitan. Diyak ka mamuday tayo bagbagam mga kapitan. Ni Kapitan Inting ngay. Umay kakit day, jipaw. Taginom tayaw. Ado ti arak kan pulutan naw. Umikan, Jipo! Ganun tayo! Imbaunak ni Kapitan nga umay kaayaban, Jeff. Diyak ka mamuday tayo bagbagam mga kapitan. Yan mamuklangan dagito'y kagayam kao. Ha? Umay kan. Adto gawa ka taginom tayaw. Ayan nga ni Kwarog, papaayabak. Saan na kaya ti umay, Kapitan? Na, Makin-inom ka dagi ti gagayem na. imbaga papaayabak? Wen, Kapitan. Ngam ko na namat asaan nakakanong am-amaw. Anya, Dagi tila ang kanugagayem na akasangsango na ti am-am muna. naglukon da jay. Nakala ko la itinatang di na kon amamaw. Ayan nan ngay ni Kwarog, tamangan tayon. Pinaayabak ngam di na kayak to umay. Ay, makiin-inom manan siguro kadagiti gagayam na. Busen naman adya kwartanan ang naglakwan na itinatang na kadagiti babarkadan. Ay, bagbagaam jay ka anakam inteng. Nuawan tumanan kwartana, kasla ka kaasin tumanan adumaw dawat ken ka. Ay, agasem tadi nakarod kanod amam mo. Ha? Gaputa adu ti kwartana ita, di nakaam-am mo nga angkel na. Apay, mabalinan ayat ti agiinom, nang rona iti rabi ay maray. Nagkunamot ang mabalinan? Apay ngay ang nagiinom manan da Kwarog kan dagiti gagayem na iti rabi ay. Pasaway at talaga day takwaraw. Gaputado ti kwarta na, aramidan na amin na nakaykayat na. Ado ti kwarta ni Kwarog? Kano naglako iti mula na anatan? Ay, mabalin nga rod ti umutang kan kwa na ano kasta. Ay kapadasam no pautangan na ka. Apay kit dinasan. Kat idiadda ka sa pulan na, siyak akanayon tas asit ganda. Ay, agoray man maray. Tamapan ko man kasarita di ta paradaan da. Kwaraw, pautangan nakman. Amam mo kaya. Na, di nakamamaw. Huyaw. Ay, naangaw kamot anya, Kwaraw. Pautangan nakman, uray 5,000 lang. Saan ka nga rod nga mamaw? Pautangan ka kitdain? Na, kasano adinak amamaw, katsyak ni nanam atuyang, kumari ni antim abanang, asawa ni tatam abadong. Saan ka latang nga mamaw? Na, di mon malagay, anamin adukan nga imasidag kanyak adimawat iti tulaw. Di ka mamaw. Sige, tadapa pa na. Na, ay, Kwaraw! Siyak ni nanam atuyang! Apay analipatan na kun ngay! Maray, adaman damagag. Anya day ta, maray. Naggapuak ngamin di ta paradaan da Kwarog. Umutang ako ma, taado ka no ti kwartana. Ita? Di nakmet ka no am-amaw. Ni inting tupay. Ibagbaga na adi na am-am mo. Sa bali nga rudmet ani Kwaraw. No ado ti kwartana, malipatan na dagiti gagayam kan kakabagyan na. Ay, adaw ti kwarta na itamare. Ang kita entayon to, numaibos na jay kwarta na. Nasayaat mo at nagsabat ta nito'y kalsada, Kwarog. Paglisi ka iti pagnaak. Naa, paglisyon na kat naglawat ti pagnaan. Saan nakman na sabat-sabatain? Ta saan ka nga mamaw? Anya, di na ka mamaw. Sino ka nga minaya? Siyak ni Tatam Abadong. Jay kanayon mo apagdawatan iti 5 pesos apagload mo tapno makapag-text ka. Awan ti amamok abadong. Naa, damagag man gan ka. No adda dita ni Uncle Baw. I don't know you. Don't talk to me. Yay!
Ay, na, salamat paray. Pastrakan na ko na, pare. Ay, sige, sumra ka. Hap, 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 hap. Mabalintag damag, pare. Ay, anyat damagam. Di ko araw. Nasabat ko. Eh, Imbaga nakita na di nakano am-am mo. ay, saan lasi ka? Ura sakat ko na di nakam-am mo. Nadamag ko kahit nga ado ka no ti kwartanan. Day tatidyak kayat nga ugali ni Kwaraw. No ado ti kwartana, di na kon am-am mo. Ha? Uray si kang uncle na. Eh, kat no manon nga daw asaan ang nagpakpakita kanya. Nagpakitan to no naibusin di kwartana. Jipaut, agi inom tayo manain. Ay, di nakaw-awisan, Chip. Maditi bagbakik. Ha? Anya ti marikrik na maya. Ay, agtrangkaso aksan. Ay, nakapusot nga minti resistansya. Uwan nga raw, Chip. Kastoy sa no awan ti makukwarta. No siya, napigsalat ta ti resistansya, taado ti kwarta. Ay, imbag ka pa, Chip. Isungarod nga awisan ka nga ginom tayo. Intun maminsan ton, Chip. Da kayo latan. Sa baligaya man ti ugali ni Kwarog Wan badong. Ado nga binan ti kwartana. Awanan ti mamuna. Uray sika. Di nakamatan am-amaw. Katuan, nasabat ko di kalsada. Paglislis yan nakiti na. Di nakano amaw. Bayam. Maibos tulaan di kwarta na ngay panpanakkel na. Talaga, Mike? Saan tayo napilitan ni Kwaraw no di na kayat agrunda? Talaga adinan kayat, Kapitan. Kay kayat na nakadkadwa dagiti gagayem na. Ay, da kayo langin ang nagagat ka na anos at anod ko ti agrunda. Ha? May saklangan, Kapitan. Awanan ti sabali. Gapo ta amin apadag atanod. Simurot dan kini Chip. Ay, Anya? Ay, duwatan ang agrunda. kapilitan Kapitan. Sapay maditirik nak. Ay, oras siya nga ron. Adda kwartam, Kapitan. Ay, awan. Ay, apa adamdamagan? Ngamin. Madlaw ko ako mapkapsutak na awan kwartak. Ah, Kasta ka kadimat. padata nga ron no kasta. Ay, imbag pa ni Chip Kwarog. Tanapigsa. Gaputa adda kwartana. Kumapsot tumit lang, maibos ti kwarta na. Ay namaray. Nadismaya akmanen. Apay, anyat nakadismaya amaray. Duamanen amanok may ti mapukpukaw. Nay, agasam mo tadwangay. Idi na minsan may salaeng. Jak nagtagtagaray. Ngem itataduan. Agreklamo akaw. Idi pa'y la kumamay sa tinapukaw, nagreklamo kan. Jakon orayan ngagbalin atalo ti mapukaw. Kuwamay, Abangan no agbalin pa'y alima. kuing kag-report kan ni Kapitan Daytoy ka nga mintiriga na maray. No awan ti chip tanod nga agrunda. Umay dagiti agtatakaw dito'y barangay tayaw. Ay, saan ka madanagan, Maray, no natakawan ka man iti manawk? Kasano kumaasa anak amadanagan. Kat duwan tinapukaw amanugkaw. Rinog yan min kadagiti tanod ka, ti agrunda. Karaman ka, kapitan? Taawan ni Kwarog nga agrunda. Iso asya ka, ti simurot kadagiti tanod. Nasayaat nga rod no kasta, kapitan. Tiliwan mi, dagita nga agtatakaw. Saan mi nga ipalubos, ang manayunan pa'y amatakaw ti manok mo? Namnamaagday ta, kapitan. Ay, makaturog ak matlaangan iti nasimbang tuyang. Amin tayo si kalaang aya. Agronda ita da pari inteng tuyang. Uray awan ni Kwaro, mabalin lata. Nagtataon da kiti asaw. Ay, mala, bayam tagtaul da. Da pari inting met gayam da giday. Agronrondada. Iso nga rod ako nak, adi kamadanagan. Ay, sayang.
Di mi natiliw di agtatakaw di rabi eh. Na, apay ngay asan nyo anatilew. Nagpartakmat ngamin ato maray. Kinamat yu kumaa. Nagado kayo, kadwayo pa ni kapitan. Kasano ang makamatan may. Kat agkakapsot kami amin. Anya, Awan ngamin kwarta may kagawad. Uray ni kapitan. Awan kwarta na. Isuasan ang makataray. kahit kasano nga rod amatiliw yu day tang agtatakaw ngay no kasta. Anya, natakawan tamanan iti manawk. Wen nga raw, talaw tinatakaw. Ay, just kay, kunak man no nagronda da pare inteng. Tiyak man amo no apay anatakawan talata. Mapukaw ti pa nagbilib ko kini pare inteng no kasta. Ay, kasanungay itan. Bayam, ta mapanak man nagreklamaw. Paray, umayak agreklamo. Makaungungot ka. Talaga makaong ungot ha. May mat idin nagreklamo ni Marito yan. Nagreklamon, ngam natakawan kami latamay. Ay, saan mi ngamin ang nakamatan diyag tatakaw idirabi? Nagkapoy kayo ngamin, nagadu kayo pay. Agkakapsot kamin pare. Saan arason day ta, pare? Ang bayam, napapigsaan mi ti resistance mi. Rumbang lang. Ken maawat kun di bonus kaw. Iso na pigsa akta. Ay inteng, sumardeng kan nagkatawa. Ay makapadanag kan. Apa sardengin na. Naragsakak nga ron. Naawat mula ang jay bonus mo. Katawa ka mata, nakatawa. Kastoy kay doon da kwarta. Ay amok Ang sapay kumata, saan ka akas ka ni Kwarog? Ang makalipat no ada kwarta na. Sa anak akasta. Amu ka pa'y mat. Si ka ni Banang. Adong-dong wag itikasta unay. Kagap-gapo kay barangay hall batong. Napan ko kinita jay natiliw da ngagtatakaw. Nasayaat mait no natiliwdan. Ni kapitan ka no tinakatilew. Ta iso tinangkamat ijay agtatakaw. Iso man ang tibida. Kat no pimig sa kano ngamin ni kapitan idi adda kwartana. Idi nakamatan na jagtatakaw. Dinanog-danog na. Pat-pat siya mait. Istorya lang data. Inka ngamin kitaan ijay barangay hall Saan nga inistorya kan ni Marito yan? Di naramit ko anang tiliw iti agtatakaw? Inistoryanan, pare. No kaya't mo ulitak nga istoryaan? Ay, sanan, tamukon. Apay nga ulitan pa ilang. Ay, imbaga na kan ka. Idi kinamat-kamat ko di agtatakaw. Amok nga rudan. Ay, kinamat-kamat ko. Aging ka iti arubayan nyo. Ay, iso matlagayam at taol-taol dagiti aso iti rabi Hindi ko timbaran manan. Kahit Kinamat-kamat ko manin imposible, hindi ka na banaw. Ano nga ron ti kwartak? Apay ko maamabanugak. Saan ka akimapshout? Saan? Ada nga ron kwartak. Di uray manunga agtatakaw ti kamatay. Awanan tagtatakaw dito kabildatan, Maray. Amom ka day no anya tinapasamak. Amukon tiniliw ni kapitan. Dakla talaga titulong din naawat mi abunos. Isumat lagayam nga idinasabat ko ni kapitan. Kasta unay ti isam na. Ha? Kastaya? Ne, naragsak nga rodan ani kapitan, tadan kwartana. Ha? Maray, asino ay day tamagmag na? Naita nakadumog. Wan. Ne, kasla ni Kwarog, mate. Ha? Wan, isungag paisaw. Nagawi din. Nagkapuan na nga ta. Nagkapumo di ta abagatan. Di ta nga mintayan dagiti barkada na. Nagnag na nga ta. Kawan awan siguro na at ipagplete na. Ay, piman mat ni Kwaraw no kasta. Day tama ni Chip Kwarog, kapitan. Apay asaan ka nga agawin iti balay, Kwarog?
Mabainak nga minanggal. Tay diad da kwartak. Saan kayo nga amaw? Itangay, amo na kami. Wala tawanan kwartak. Agawid ka ijay balay. Taliksyonan ka man ijay. Ha? Amom, Chip. Uray adu ti kwartam. Saan kalata kuma amang lipat? Ay na, kwarog! Pudno launay, saan ngagnanayon nga adda kwartam? Ngam dagiti kabagyam, saan da kaabaybayan? Maibos man ti kwartam. No siyak ti kapitan, nabayagan ang nagbalin a syudad da ito'y kabildatan. Talaga, Tata Badong? Katuan, nakapoy nga minday di a kapitan tayaw. Ni Kapitan Inteng? Asino pa'y kuma? No siyak ti kapitan. Amam no asino ti pilyag at chiptanod? Asino, Tata? Sika! Siyak? Wen! Sika ti pagbalinag at chiptanod. Kan amam no anya pa'y ti itod ko at trabahom? Anya ngay, Tata Badong? Para igam iti kwarta. Ay, nagmayadong, Tata. Ay, sika ko mga ron ti sumarunong agbalin a kapitan dito kabildatan. Hehe, dandanin ah. Dandanikan agbalin a kapitan. Ay, shh! Ay, di ka pagtagtagari ah. Basta no anya timbagakin ka, surutam ah. Ang, Saan kanyak sa lutsod, pay? Basta aramidem amin nga ibagakin ka, uwain? Si katagsaksak daw, Jopay. una na. Punwak ka no, J-Drum. Ay sus, kababain pa'y kidain. Bayan nyo, nanatuyang. Imbaunak ni Kapitan Badong. Anya! Wan, ni Tata Badong itan ti bigbigag a kapitan. Nanatuyang. Ay, badaong, agsarita taman. Agre-relaxak, tuyang. Diyak kaya't ti makisaritakin ka. Naa, Ah, naglaing kan. Taing nga tumpay dagita sakam di talamisaan. agre-relaxak nga raw. Apaya pagsaksak dom ni Jipaut. Masadutak nga ron nyagsak daw. Siya pa'y nagadayaw di pagsakduan. Ay, apay nga ibagbagam a kapitan ka, ah. Ay, psst! Di ka lang nagtagtagari. Oho, di ka lamabain. Jeep out! Apay, Kapitan Badong. Na, Numalpas ka ngagsak daw. Agbalsig ka pa'y, wen! Wan, Kapitan. Oh, nangagmaw. ah, Natulnog day ta. Taagbalinton at chiptanod ka. na, ah. Jipaut. Agrunda tayo inton rabay. Sa anak ang makasurot, Chip. Tapay. Adda ka no papanan mi ni Kapitan Badong. Anya? Kapitan Badaw? Wan, Chip. Apay nga wawa kami ti Kapitan Badaw. Kat saan mo't a kapitan ni Tata Badaw? Isu ti Kapitan ko, Chip. Ay, naskan nga grunda tayo. Yak nga rod kayat. Da kayo na. Adu kayo umat. Oh, aginom tapay. Sikat ti masurot, Kapitan. Aginom kamit ah. Agungot ni Kapitan. Sakitan ti kapitan. Ni Kapitan Inting tidak dagamatek. Ha? Iparit na nga aginom kami atanod na. Siyak ti surutam kunakmatkan ka. Ta siya kun ti sumaruno a kapitan. Ay, wun gaya man niya. Ay, Nagbartek takit eh. Kan agpili kan iti kayat mo nga itable ta a checks. Anggal, awan kaduak nga grunda. Apay nga awan? Dagiti tanod, ma'am. Si madot na aminain. Apay nga? Masadutak matay. Ay, saan mabalin ah? Jak mat kaya tiag may nga grunda ah. Sukatak dagita at tanod no kasta. Sana ka nagrunda iti rabay. Tawan mat ti kaduak. ay. Simurot kalakuman kada kami ni Kapitan Badong. Wan nga raw. Amom, napan kami nag-video okay. Naginom kami pay ah. Kan amom, nakitable dagiti nagpipintas a check, siga. Ha? Ay, sumurutak man kada kayo inton maminsan. Ay, saan ka basta-basta makasurot, Chip? Apaya saan? Nga main,
Masapul pa'y abigbigim ni Tata Badong kas kapitan. Kasta ka day. Ti kayat na, awagam iti Kapitan Badong. Una, day talaga ayam. Ala, agsarita kayo. Tada iparamid na ka. Uy, amangan mo't no narigat. Nalakalaang. Wen Kwarog, ta sino man na sumurot kanyak, painumag iti ara. Nagmayatain. At dapay pasurot na apulutan Kano tayo nga ginaom? Awisin da ka. Ngam. At dangam na. Wen nasken nga ikarem, tinaan-anay asuportam kanyak. Kasanungay ni Uncle Kao. Apay, papainuman na ka iti arak ng Uncle Mau? Agungat tupay no aginumak. Makapirdi ka no iti salon na ti ara. Kung nagtumikin ka, Kwarog. Amam, Kwarog, no siyak to tagbalin a kapitan. Ay, Katrina, biya pa inuman kayo iti arak Da kayo amin atanod ka. Nang runakin ka. Nagmayatain. Si kanto pa yung teramidek a presidente. Presidente? Siya tagbalin na presidente? Presidente, dagiti mamartek. Ha? Tay talagin inaw, teraramidin nyaw. Agsweldo kayo pa ya. Nagmayatain. Mapasamag data, no. Suportaran na. Wanang tataba daw. Si kanti suportarak. Ingka nga rod agwalis iya robayan me. Apay nga ngagwali isak. Surutem amin nga ibagakin ka, Kwarog. Kan manipod ita, Kapitan Badong kung namatin kanya. Maribanan, bigbigam man no asino jagwalwalis ije paraangan da marituyang? Imbaglakit din, tain nalaktoy antiparak. Mabit lang at isuot ko na ito'y, tapno mabigbig ka. Tas lalalaki mo't dayta. Saan mo't ani ka ba daw? Ha? Ni mat Kwarog. Ha? Ni Kwarog? Wan. Apay ngay, adita mo't arubayan da marituyang tiwalwalisan na. Ayaba man, Mare. Ay, sige. Payapayak. Dinakmat nga ron taltalyawan. Tamadama mo't ti panagwalis na. Sapay nagadutag kay wara bulbulong di taparaangan da marituyang. Agmalmalam nga gwalwalis ditan. Enteng, ingka man anawaan ni Kwarog. Apay nga nawa? Agwalwalis mo't iti arubayan da marituyang. Anya? Imbes kuma adito arubayan tatiwalisan na. Wano ti arubayan na. Angam, saan mo't? Ta itimat di nakapkapin tiwalwalisan na. Hindi pa iti pagwalisan na. Di kumparik Abadong ti may sabang kontra kanyak. Ala, ingkaayaban ni Kwarog. Asino tikit kita am di tarwar, Kwarog? Ni Uncle Kao. Iso day ta sumungat. Ay, wanyag pa iso Anyang katataramitin na ditaw. Umay na kaya banday ta. Umunag ka iti balay. Ta siya kaun ti makamukin kwa na. No agungot ngay. Ungtak mo't No, karitan nag iti dinanugan. Ay kat ag dinanog kami Nagturad kan. Kwarog ngay. Awan dito Nakitak dito arubayan nyo anak kaigam iti walas. Ayaba, tada ipaaramid ko kun kwa na. Ada itay dito, ingam pimanaw mo't tanadagos. Nakitak ngay mo nag iti balayo. Imunag, ngam pimanaw mo't ladagos. Kwarog! Sige, ayabam, nusong batan na ka. Ay, rumwar ka di tatagawid tag. Kanyaya ti ipaaramid mo kenkwana. Mapanaglinis, iji barangay hall. Ay, di na kaya ti rumwar pare. Ta, mapan mo mat ngamin pagdalusan. Ilim-limang mo talaga ti ka anak ka. Nambarak ko ma. Na, Ay, Kwarog! Umay ka man dito. Ta, agdalus kayo kinangkil mo. Awan sumong bat pare. Kaawatan dita. Ngawan dito'y balay ni Kwarog. Biro kami ti sa bali a lugar. Nagkapumat ni Kapitan dito'y balay. Wain, sapsapulin na ni Kwarog. Kat no
agdaldalos mo't ni Kwarog di tasalas. Naggagit nga raw. Apay apagtrab-trabahom ida dito'y balay, Tapno, di na kun ibabaon. Makapasadot mo't nga may ti maibabaon. Ita, sa balay, ti ibabaon mo. Anya laangan nga, iti ibaga ni Kapitan, iti kastangan aramida. Ha? Imbag kumaano tangdanam ida. Kapitan? Asinaw kapitan? Siyak tuyang. Kat siyak tun ti sumaruno kapitan. Nay, api-api na andar mo day ta tricycle mo. Mapan kami aginom kada Kapitan Badaong. Ilibre na kami ni Kapitan Badaong. Aniya? Isuitan ti bigbigbigan mi Kapitan. Tagpapainom kan addapay pulutan. Na, apay nga gwalwalis ka nga ija arubayan da. Bilin ni Kapitan Badaong. Aniya? Naghimot-mot ngamin ni Uncle Kaw. Pulos asan na kami apainumain. Istrikto pa'y. Ni Tata Badaong, mabalin namin kan kuana. Awan ti bawal-bawal. Day tati mapaspasamak dito'y kabildatan, Kapitan. Aw-awisan na ni kabadong dagiti tanod amang suporta kang kuana. Akasukat ti ado nga arak. Kasta? Tila pangibabaunan na kadakwaraw. Sumatlagayam anak kita ni Banang ngagwalwalis ni Kwarog iti arubayan da. Kunakon kahit nga amin a plano day tabadong ka may kontrakan ka. Jak itulok. Ngawisan na amin at tao nga garamit iti kalukwan. Napandaman na nagiinom, Kapitan. Naku naman ni Kwarog nga ijay ka no bidyo ukyan ti pag-iinuman da. Bartagan na dagiti tanaw. Aga-apa dan tumanay. Ay, direct my way. Ay, ni Tata Badong matlangan ti agkan kanta. Un nga raw, di na ba ipasublat ti mikroponaw. Sapay kayat ko mati agkanta. Uray siya. Agawon tan ti mikropono. Nabartak matlangan. Sige, agawa maon. Dali. Apa nga inagaw mong itita mikrofona? Da kami mat ati agkanta. Ha? Sikamot latan na kanayaw. Ay, awan ti respeto yung iti kapitan na kanya ka. Dumanog matan. Danugan mo na. Sige, anay! Pasaron wakaw na ba? Anay! May sabay. Anay! Sakmat yan. Anay ko manan! Ay, hoston, anay! Dandan ni Jack nakawid tuyang. Permi nga minti ulaw ko. Ayan nga men dagiti kakadwam amang yawid kumakin ka. Awandan, isoda nga rutin ng black ay kanyak. Anya? Kapitan Danogan da? Ay, una yan. Limtagan dagitang matam. Kanday tabibig mo. Agasa man tadwada nagsinoblat ng ganog kanyak. Basol mo siguro Ayawan basol ko tuyang. Na, Nadalos ti konsensyak. Kat awan inaramid ko amade. dinanog da kalapta nga awan basol mo. Nagloko nga rin dagiti atanaw. Ay kating kay reklamo ida Pangireklamok nga'y kadakwada. Kat siya nga rin ti bigbigan da kapitan da. Jay pud no kapitan ti pangireklamuam. Ha? Saan ajay manglimlimulaang akasken ka? Ha? Ha? Feeling kanto mga main. Anya ngay ita. Ay, unay matday ta alangamon pare. Danisan ka na bigbig. Talimtag dagiti mata. Kan bibig mo. Siyak. Dito, pare. Maawatan ti panagsaom. Siyak. Dito, kurak pare. Ay, aguray tayo bak ni Kwarog tayo translate naman ti bagbagan. Ay, Kwarog! Abay Uncle. I-translate mo man ti bagbagan ni Tata Babadong. Sige, agsaukan Tata Badaong. Ag reklamo ak. Dinanugdak dagiti tanod mo, pare.
Ay, kuha ka na, oh. Anya ka no? Apa adi mo ma-translate ti ibagbagan ni Pare Badong? Kasano mo i-translate na. Kung iso dati ireklamo pare. Anya? Yay! Dinanugdak pare. Nagiinom kamay. Akan kataak laeng. Agamam, inagaw dan yung mikropono. Sadak dinanugdanog pare. Ay, gawit kan, ta amirisa manalaing dagiti kalukwan ngay nararamin ba? Agasap, tay bagbagam asikan ti kapitan. Apa rumbang data? Kapitan Badong, makitampay ka diti pagnaam, kat nablakayan ka? San nga rod unay? Tulungan na kon Pasensyakan tanadanog da kay dirabi eh. Basol ko lang. Di na kon awagan iti Kapitan Badong. Saan mo't talaga asak ti Kapitan? Badong ko nablatan kanyak. Tatabadong latang arudan Tani Kapitan Inteng tirumbang amaawagan iti Kapitan. Ay, Tata Badong! Di ka agaramid iti kalukwan para lang iti ambisyon mo. Agaramid ka kit di tinasayaat tapno bigbigan da ka dagiti kabaranggayam. Ala sige, diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.